Ai ka kwai na tammi ton channel khawriu laudere asai August tarik chuit na tachat kum singdai na chuit na churuk the Gunfew Mail the Menglong local newspaper king in Sam the Kho the Menglong August tarik chuit na chanai ka khoi mak mai leng mai naga gan padai ta IT road makui asang le makui thanambam village kak Kangpupi district kau ambush na suloi kan me kau United Naga Council retan na nuni mak mai indau kan the UNC thalai na bansin sin me militants ri chang kau tat ba mai ka khoi mak mai nun ta ambush kan me tai lau thon khwan ta chat ma khai jang khawi tu na sa kani kumna UNC ri naga minun ta ambush kan me tai suspension of operations arrangement bang kau ba mai Kuki National Front P Kuki National Front kani Kuki Revolutionary Army tu gathers nun ban ka zawi tu na sa kani UNC Rinaga mai thaikan mainun tai Wisobau Charinamai Chawang Kining Village Authority Chairman Khanileng mai Naga Council former Vice President Tochongbao Ringkang Mai Rai Path School T Kholen tong founder and principal Khani Makui Youth Club tong executive members Mariak Dibo Wizunamai le Anil Wizunamai tuna statement ko tai hi kani gai kamang Ringkang mai tai embu su khau rekabiu kane kumna students leader Japo MK tai embu su khau tai ripak do kane tuna sa kane Kuki militants re attack suna thaikan menun kai ka khut menun khau UNC re lung hap mai inda gong kane khani kabiu ba mai khang katum melung khau medical assistance tilau khang sa kane UNC re IT road khau security arrangements laubam khau Gontang mak mai nai na ba mai ti haipian mak mai indau kani kumna ka khoi nai mai nun ta katum na nim khang demand suna special investigation team constitute suna prop tat kai khang demand su kane naga me kan padai da siloi kan me khau lung hap mai indau na August ri chu in ta chat khau zang nai kha shutdown tat kai khan ti thai kani shutdown ta naga mai ri lung mai area khani district headquarters koi khau lau thuan khon churu ko rating zin khon churu ngan ta kai khan ti thai kani shutdown lung khau hai gari tat kalu mai dukan langwat mai tan goi government offices khani private le government institutions koi hai inbang ni nai tu na sa kani tiki emergency services khani board or common examination ta thu think mage tu na ti thai kane kumna UNC republic koi khaw shutdown ti hai machong lau khang appeal su kane Tamanglong August tarik chuina chanai NSS unit Tamanglong College kani mai Bharat Tamanglong rilang na multi-purpose hall Tamanglong College kau Khelo India Dialogue खेल की बात पीएम मोदी के साथ तत्काई कंथे प्रोग्राम तपलुप तली मई खाउ लुंगुत ना बम मैनुन ले तुना पुमगाइरा रिगाइनी मैला ड्रग्स इन सुमक मै चरुंग सुखांग खानी प्राइम मिनिस्टर रिचबुन नुन खांग एड्रेस सुमैता जाउ इन sak mai mung suna tatkai kan chonge Tamanglong August tarik chuin chanai INC intending candidate Samuel Zen Daiton supporters Chabuan Khani Pui Nun Khangting Me Khatchong Open Political Seminar Model Village Ward number 3 Tamanglong headquarters Kautat Kai Kanthe Seminar Khautai Pui Nun da Zai Thau Lau Khang Government Rikasem Lau Mai Schemes Azu Khau Resource Person Nun Rui Din In Than Lau Kane Khani Chabuan Nun Khang In Tau India Khaupat Nabam Mai Political Scenario Lam Khau Ti Thai Lau Gai Kane Kamung ka hau mai khautai di chun ka my President Block Congress Committee Tamanglong Riki Not Address Salau na guanglau mai goi ta riulau kani seminar khotai government schemes khani bill or egg azu lam khau salau kani milung khotai Pradhan Mantri Awas Yojana Women Empowerment Schemes nun Chief Minister Women Economic Empowerment Schemes Proposed Anti-Conversion and FCRA Amendment Bill 2026 Kani National Registered of Citizens Lam Khau Min na salaway kane Sessions pangupat na tatkay kan may seminar kautai Kalangay Pauriya may Assistance Defense Council Lanzuan Linyu may Advocate Kesig Lady Social Worker Kaningay Riya may Social Entrepreneur Kani Daniel Kamson Advocates Kani Resource Person Sulaw kane Speakers nun taroy government schemes projects koi hai ruling party ko tan suba may nun khang na kasiam lau tong rami may goi na khang kasiam lau tong de kum na government tong schemes jan kau bot khom tat ba mi tai tuan mi tan de itu na salaw gai kani seminar ko tai Indian National Congress ri Intaw government of India tong opposition kau bam na kadai sina aniu ku my minority nun tong rights da ngak lau khang tan na athung ba me khani INC Constitution of India ta subak makhang tan ran na tan ba me tu na salau kane seminar khota INC Manipur kau government phungdat bam nu the mi tai MP election kau re man sai goi hau kan tong the khani India tong state azu khawni INDIA alliance re NDA ta zau si mai ti ka hau bam the tu na sana Tamanglong khawni pui sumai khani chabon nun
rui kalai mai phungwang ni mai changkam khau tat ka zau lo khang ka bai kan ne INC intending candidate Samuel Zendai ta machong mai nun rui langkan mai seminar khote chabuan nun pui nun Congress chong senior leaders nun party workers kani supporters azu rui gwangna ka zau lo kan ne Infal August Tarik Chui na chanai IT Road Kangpopi District khau ka khoi mak mai naga mai gan padai ta sulau kan mai khau August Tarik Chui na snaiting zin Manipur Chief Minister Yomnam Khemchan Singh Rui zaina high level security meeting Chief Minister Secretariat Infal khau tat kai kan the meeting khau te naga mai gan padai ta ambush na suloi kan mai lam khau ka phian kani mi khau ta Chief Minister Rui ka khoi mak mai ta suloi kan mai ta state government Rui tan na condemn suwi tu na sa kane kumna Chief Minister Rui ka khoi nai minun ta pupalana action kani ru khau la lo khan direction ti kani meeting khau ta Chief Minister Rui August Tarik ru na kanai nung ru na pung day ultimatums Tina alat me thiak khawri ban sin mainun goi surrender sukhang ti thai kan melam khau tai ni ka phian kane security meeting khau the illegal arms and weapons in ba mainun ru khau that my action hai la lo khang la ding la kani inbu na suspension of operation hap me thai government the peace talk tat kai ba mainun ding khawri ban sin hai kaniu tuang designated camps pang khau sin tat ba mai na ye thai kaniu ru khau tan diak mai action la khang ding lau kan nei meeting khotai Home Minister Govindas Konthausum Chief Secretary Punit Kumar Jewel Security Advisor Kuldeep Singh DGP Mukesh Singh Ministry of Home Affairs strong senior officials CRPF Assam Rifles BSF SSB SIB by my securities agencies nun kasau kan nei New Delhi August Tarik Chui na sanai Nepal Tibet khau dui dai khore man sai thai me singhai Phaithum riksruk na kanai kutang bam the khani mansai chingkhat pai pung daw hai ka bam thai mung na bam di e tuna authorities straight ti thai kan the mi da khau dui hai dai kai tat bam nu mai tong nai na bam mi tuna ti thai kan ni study su mai nun roi sa indau kan me khau Nepal Tibet khau dui dai ran kan mai tai glacier pang kai khau rui de tuna sa kan ni glacier dai me pang kai kan mai khau dui bi khani inform ta na mai ka thiu tan na long kai kan me khau Nepal tuang taung nam azu ta phungan kan chongi glacier pangkan me te chang mai thiu imbu kharpat kan chongi tu na sa kan ne dui dai kan me khau tai roi kai sam gari changpum khani hydropower infrastructure ka zau na su ka si gai kan chongi Tamanglong ting nai luan pok pha bu tari chui na ta chat kum sing nai na chui na charuk lau chuan kalan ting rai na ye ting zin muak na ye sing bang ting rai na ye pok pha bu tari chui na chakyu kum sing nai na chui na charuk lau chuan ting rai na ye kalan muak na ye ting zin nai na ye sing bang muak na ye Mai cứ quay na kinh suy na kinh long mi khang ta thuần cô mày in đạo quý asai khang thu chom hay khâu ring ngal lao thế in chuan khong ru ma khai ke me kan ri king in sam da la kho thuần cô thế